Kapitan Inteng! Warog, mayat day ta t-shirt. May bagay launay kan ka, tumaur ka. Aw, sigurado ka? Gatang at talaga day tawi. Un, adapay pantalon brave kan sando alakaw. Sige, dahil pala t-shirt ti gatangag. Takursonadak ti kolor na. Sana balay, tado ti pantalon ka. Ngalang araw dan, bayada maun. Talaga bayada kaon. Manuitain dahil ti t-shirt. 500. Aw, anto iti bayad ka? Thank you. Usarak dahil yung t-shirt no mapanak di tabangir na barangay. At darar makijay kahit. Bareng makaasawa ka matan. Si kangay nana, aging gaita kitawan pa'y asawam. Kaya't kumutan natin makiasawa ngam. Talaga siguro kas titigasat ko. Dagbaa kabalasan. Sa bagay, awan mabalin mau no kasta talaga tinayurit agasat mau. Huwag nga rod Nagrigat tagmaymay sa itibiyag. Awang kapimpinungan no kasta nalamag. Makichat ka ngamin Ang damot da kiti agkasapulan iti asawa. Kat makichat da iti pisbaw. Kat nakaasawa da. Ayun anya. Padasak mangagpayso ti makichat. Angam kita tado ti mangluklukaw. Ang mga nukwartaan da kalaang. Ayun anya. Iso ano addan to boyfriend mau. Kita tamang ano pagkwartaan da kalaang. Sige, Jay. Itid mo ti sabaw. Apaman ang mailukat ni Diana ti ridaw. Wine. Alan agtuktuk kan. Wine. Umunag kanto ta urayan ka iji punti kayaw. Agtugtugawa ki Jay. Sige. Hello, Diana. Sabaw para ken ka. Anya? Agayat ka kanya, kwarog? Wow, Diana. Ngamin, saan ka maikat iti panunot ka? Agayata ka talaga ken ka. Kasta ka di? Sapay ko mata di nakagura. Apay kumaakagura ka. Ay na, agyaman akting kiyaw. Ngam, addan sinong batak. Ha? Sinong batak la idikalman. Yay. No imay ka kuma idikalman, disikat ti sinong batak. Naladaw kan Anya? Ngam no kayat mo, sungbatan ka lata. Ha? Dua kami akaayan-ayat mau no bilang? Wen man ano kuma. Kwa. No kayat mo, sungbatan ka ita. Kat maikadua ka a boyfriend ko. Ha? Ay, sige. Wanan, kaya't ko latan. No kasta, sungbatak ti panagayat mo. Yes! Nakaragragsakak ganay! Yes! Ha? Nagbiit kamutin di ta balay da Diana, Jay. Sagot nakaragragsak ka. Sinumbatan na kami ni Diana. Ha? Sinong batan nakadagaws? Wow! Girlfriend ko ni Diana. Yes! Yes! Ngam! Ay. Ha? Ngam anya? Dua kami sinumbatan na. Ha? Kaya't naasawan, dua kayo a boyfriend na? Awan nga raw. Aniya? Oray, dua kami a boyfriend na. Ayos lang! Ha? Ay maragsakan na kuma. Tadan kaayan-ayat mo, kwarog. Agam, dua kayo mo't akaayan-ayat na. Sana balin na, Angel. Kayat mo tikas ta. Ada kainagaw mo. Sana balin, Angel. Malaman. Inta sa rungkaran. Takitaak man no asino day ta babaay. Angel. Saan kan nga umay? Ay, kayat ko nga ron makita. Tapay adwa kayo a boyfriend na. Sige man langan. No kastati ko naman, Angel. Inta nga ron sa rungkaran, inton bigat.
Sa dino ngamin ti papanan nyo. Ken apay day tasabong ti gladyola. Isagot ni Kwarog iti girlfriend na. Aya, Sarongkaran mi man. Takayat ko ang makita day ta a girlfriend ha. Ang mga no kwarta lang ti kayat na kan ni Kwarog. ha, Ay agasing may. Adala nga ro din sinungbatan na. Sinungbatan na pailan ni Kwarog. anya? Day, kasano day ta? Ket dua da a boyfriend na. Ay, madia. Ay nainteng. Saan den anaskan nga ingkakilatisan day jay a babae? Ibagam ka ni Kwarog, ta i-break nan. Kakaiso na nga ron ka no anak ka girlfriend. Iso nga urayin Na, madia. Ay, urayak bit ni Kwarog tayong kamin. Ay, saanan inteng? Daa. Saan yon asarungkaran? Ibagam kat di ken ni Kwarog, tamang sa pulangan iti sa balay. Jaklapat siyan nga ipaypayso tay babae ni Kwarog marikwanang. Di mo matam mo Amangan mo't no ni Kwarog to tipilyan di babae. Ay namaray. Uray agan ano ni Kwarog. Saan lata makaasawa? Nakakatkatawa day taaya. Ibagaman no mangin insulto ka marituyang. No apay mangamin nga da ka dito tersenak kawang magatangam. Imayak laeng mo't makisarsarita. Apay dakas. Dakas! Iso sigay! Ingkan! Taday talamangin insulto ta mom. Ha? Ibagak manan kan ka marituyang Uray singgulak, tawan pagparparikutak. Naragsakak latta. Si kangay. At dangagpay so asawa, ngam awamot na imas asidam. Ha? At dangagpay so asawa, ngam di nakamot may gatangan iti napinta sa badom. Di nakapay may gatangan iti cake, no kas jingag birthday ka. Di nakapay mapagsiday iti naimas. Ha? Iso adi mo kat katawaan ni Kwarog no sana makaasawa. Takas la siyak lang ti kat katawaam. Na, apay ngamin aya nga isakit mo launay ni Kwarog. Gaputawan madingar aramidan na kan ka. Ngam kat katawaam tiliklikudan na. Di kay pay lang ngamin agasawa dua. Na Ay, inak man langan. Malaing kan! Kat saan ka ngagsubsubli dito tersenak? Diyak kaya doon na makita tarupam! Si kagayam ti angkal ni Kwarog, kapitan. Isak. Ayatem ka din ni Kwarog ta sinong batam. Dinto, ta dapay imo na asinong batam. Ay, anggay. Agulibag ka. Siyak ti makisarita. Diana, song batam ti salutsut ka. Ayatem ka din ni Kwarog. Kapitan. Saan? Ngam sinong batak lata? Ngamin, kaasimat. Naa. Saan ko pala nga ay ayatan ita? Ngam, anya nga tamuyo. No agayatak tukan kwa na. Kasano nga di may sa asinong batam? Ay ayatak na jay. Ngam, anya nga tamuyo. No agbaliw to, ti panagayat ko ken kwa na. Pangreserbak laang ni Kwarog. Iti ka nito nga'y break nak tay boyfriend ko, kapitan. Anggay, kayat kulatan. Uray kasta. Ay saan? Ay agawin tan Kwarog. Hindi to itapay anggay. Kayat ko pa yung makitkita ni Diana. Agawin tan kunak na. Ay sika Diana. Bido tararamidam. No asino ti ay ayatam. Iso ti pamaysam. Tata, kasta ti parikot ka. Katimbag tayo may kadito'y balay ka. Tapno mayuman ko kan ka. Ngamain, sana kayat ni uncle ko ni Diana. Kastaw, ti maibalakad ko ken ka, Kwarog. Anya, tata ba daw? Total, kat lalaki ka mait, awan ti mapukaw ken ka. Iso asigay, girlfriend em lata ni Diana. Ha? Diore man pagsusukotem ti girlfriend mo. Anya? Ken ti aramidem kini Diana,
Iyawid mo, dito'y balay mo, tagdin na kayaon. Ha? Ay, sos, Kwarog, ha? Mapisina mo ten. Inka man di mangirwar iti merienda, ta, ag merienda ta, kabayatan ti panagsarsarita ta. Ha? Alan, Kwarog, mangirwar ka iti merienda ta. Anya, kasta ti aramidim. Kasta mati ko na ni tata ba daw? Awan ka numati mapukaw kanyak. Iso nga orean niya ti aramida kini Diana. Ayos lata. Ay saan? Sakti denggem ta sak at talaga ti mangisaksakit kan ka. Saan ani pari badong? Masig akalukon ti amuna dayjay. Isagmak na kalain. Uncle. Liklik mo ni Diana, ta saan nakangay ayatain. Ang mangkal. No ituloy mo ti makiayan-ayat kan kuha na. Di masaksaktan kalain. Ngamin, ada sa bali nga ay ayatan na. Uray. Ay, salbag ka! Ito, di nakpatyan, makaamu ka. No ni badong ti denggem, sige, makaamu ka. Nay, nakadumot tinday ito pasalubong mo kini Diana, Chay. Muhan ka na tapno maragsakan. Kahit anyang ita kita, Nagduduma. Groceries. Natang kan prutas. Ay, kat, maragsakan ni Diana, Libre ko naman. Wala ganay. Intang aruda, Chay. Nala, aglugan tan iti tricycle kaw. Tapno makadanon ta adagaw. Ha? Chay, kita mo. Damat lalaki akadwa ni Diana itiri daw. Ay, dayjay sa matibagbaga na boyfriend na. Ha? Anyang iti araramidin da. Ha? Naging nagdamutan, Chay. Dayjay aw. Imarakop mo ni Diana gan kwa na. Ha? Ay, sos, imunagdan, Chay. Ha? Ay, kasano pa itaan? Agtuloy ta pailaan, Chay. Kuha gani. Ha? Sige, agtuloy ta. Total, boyfriend nakmat ni Diana. Intagtuktukain. Sigurado ka? Ha? Ay, kastoy langan. Urayan talangan nga gawid jay imo na boyfriend na. Sakbaya mapanta. Chay, abein. Di tapay lari daw. Tinakaiturungan ti madam. Ang mga nurumwaran tayo may sa boyfriend ni Diana. Ay, gawid taki din, Chay. Mabisina kaon. Itay pay aldaw nga data di daw. Saan nga tanga gawid jay boyfriend ni Diana? Agawid taki din, Chay. Ken, bayamon ni Diana. Kalukwan la dayto yung aramida, Chay. Di mon mauray arumwar di karibal mau. Ta sigurado aditan balay ta Diana ti pagturugan na. Anya? Ala, intan Chay. Nagbirok ka langin iti sa balay a babae. Daytay awan karibal mau. Umuna kalatan nga gawid ganay. Anya? Urayak arumwar tayo boyfriend ni Diana. Masapol na maitid ko dagiti ginatgatang ko para kan kuana. Saanin? Sayang lang dagita, Chay. Mapantakitain. Tulungan ka lang nagsapol iti sa baling armam. Kasta tinapasama kang kay. Kunak, tumot ngamin kan ka. Diyak kayatan ni Diana. Diyak kayatan na sa rungkaran pa'y. Kunak man, nutong palem amin ti advice ni pare badong. Saan Uncle? Di advice mo kanyak titong palag. Wala ta kaanakan ka. Iso nga isursurok ti pagsaya atam. Diyak kaya tiagbak Uncle. Adnya nga tambaw. Nga mga nudumteng to, ti talaga aparakan ka. Iti umno apanawan. Kaano ay? Maghintay ka lamang Awan samot ng tinamnama ka makaasawa Uncle. Di mo maibagaday takwarog. Ang umno kastaman. Adnya nga ran. Nalabit, aday tatigasan mo. Uncle. Kung makaasawa ka, very good. No saan, adnya nga ron. Aklunam tigasat mo. Imbagman, kasi marungkar ka, Kwarog. Diana, ngamin, umay ko ibabawi ti panakiayan-ayat ko kan ka. Ha? Saan ko kaya mapagtatak ko nanti kaskan ka? Kwarog.
Sana balin nga agbakak langan na baraw. Ngam ti makiayan ayatak iti kasken ka a dubli kara. Sapay nag-break kami iti boyfriend ko amay sa. Uray pay. Saan ka lata pagtatakunan? Nga uray ibagak, nga ay ayatan kagayam. Uray pay. Nga uray ibagak, ka makikalaysakan ka. Uray pay. Kan may isa. Amok akong kunamlaang dayta. Saan, Kwarog? Uray pay. Kunan ni Uncle Kao. Saan ka kanua mapagtal ka na babae? Katsak tumot lang tinakakaasi iti udi na. Iso asigay. Innakaon. Kwarog. Goodbye, Diana. Ay, Kwarog! Saan kalata ang mapagasatan iti nobya? Angam ala, barang dumtang to ti talaga aparakin ka. Nyamsak ba'y na kayat may manakablaawan ni Kyle Ignacio dita BGH compound. Naragsak apa nagdingdangag mo balong. Ala sigay! Dinon, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.